kitab 11 babu 25 wa akhiran dambugal sakkitorangal ender kitab 11 fi hukmi na yota fi nyaawre tawrisil batil hurunugol wardo قد تتوفر قمدي هوبني قمدي تمني أسباب الإرث سبب جندون دين فو ولكنه قد تتوفر قمدي هراي متمني أسباب الإرث سبب جندون دين فو ولكن سكونيتون كان لا يتحقق هراي هندا ايرونو غونغول هندا كادي لمان ين سبب الا آردون سكيدو هذا الأسباب أو سبب فمنع سكو من تحقق إمرد حق إنغول مقتضاها نياوي ترغول مودو وموانع الإرث سكتو دين دون دين كثيرة هيدودي من أنا مجيكة الوارث رونغور واروغور رونو لمورثة في ونان تيدو وذلك دون لقوله صلى الله عليه وسلم ما كن لا ليس للقاتل على نا واردو ميراث دوندي اجونغو مو واري اون فيو وقال صلى الله عليه وسلم ما كن لا يرث القاتل waru do ronata shay'an hay hunde jawdi maydo mo wari on wali ajli siddi dhari'a sabu kadi sakkagol bone on uddugol bone on so na dum sono kala goddo waray goddo fi yurun li anna al waris saburonowo on kadi yahmalahu gomdi hino fawamo hubbul mali yidugol jawdi ala qatli edo warugol mawrisihi mo ronata on li ajli al husul sabu hendagol ala malihi jawdi mo wari on wal qa'idatu tugale al ma'rufati andade den anna wonde man ta'ajjala shay'an kala yawindo goddon qabla awanihi kala qabla awanihi ko adi hewtugol hunde den uqiba ray ko yo lettire bi hirmanihi sabu dawegol makko dum wa hirmanil qatil dawgol non joni wardo nan mirasi immorde donni den mujma'un alayhi hare ko mobindira dum ko mobondir dum hawtondiri e hoore dum bayna ahli ilm hakkunde jomirabe ganda be manale goybe fo be fottani dum fil jumla ka der dental in ikhtalafu hay sawni be lutondiri fi tahdide der happugol nawiyatul qatli none wargo gon alladhi ngom mana sakkotongo minal irsi morden don dindi wa sayyid ko sellikum min madhhab shafi'i rahimahullah imorde madhhab imam shafi'i أن القاتل وند وردون لا يرث أرونا تابي حال الحال و على من يرون ورثها أرونا أيا كان نون ون لا تري نو القاتل نون ورغون لأموم قوله تعالى سبه بتقول دالر الله لا يرث أرونا تال قاتل وردون شيئا هاي هون ولأن القاتل يسب وردون حرم ودوام من الميراث إمرد دون دين لألا يجعل القتل في وتوارغون وات ذريعة ساكت تونغو ila istijalil mirasi fade hawjirgol koroneteko fa wajaba arayhino waddi fes totalement an yuhrama de o dawete donde be kulli halin e kala al haliji din li hasmil babi sabu mobugol dambugal ngal fa ala hada edo dum do la yarsi ronata kullu man lahu kala mawdani dun dakhalum natirgal kadi fil gatil e der wargo mon bi mana kala mardo kadi gebum e der wargo gon der ton kadi kala tawdo wallitori no ya warirte kongol ma kugal ma fere kala mardo nati ko rabbidi won derton haray on don kadi ronata walaw kana bi haqqin astay latike ko sabu haqqe kal muqtasi wano yottagol masalan hara ko andari inni wada don yo yotto o yotto non e der ko yottoto kon o yamaya hay andari don wi o yotto haray ankadi joni ada waman don din arona tatay ko aduwano do ronde wara don sina dum puusay goddo puusugol goddo yo yotto o fejintina fi o may be hetta jawni be ron islam nandi boloy koy fo wa min hukum no ya nyaawre bil qatil war gongol kal qadi wana nyaawre de wakada ko non kadi shahidu yan usaydi hatta law kana hayastayni lat kal qatul warmo mon be gari kasidin ko alda e fandunde kal qati wono warado alladhi on yufsal hebado hebido min na'imin imorde do engol wa majnunin e fetere wa taflin e bobo yagal bobo wara goddo te waaki ma feetudo wara goddo ma dani do wada sababu goddunta kum waaway warde goddo andin do fote waaki haray be do foronata wakada ko ni kadi law kana al qatl
sey laati ke wargo ngon naati jan ko résultat maggon an fi'lin ko ga e gollal ma'dunin yanangal fiye mudum shar'an ka sharia non masalan kal mu'addabi wonu nangugol goddo ne'amo wal mudawi e nangugol mo pika mo nyawndamo wa idha tarattaba stayni waddo ndiri alatta adibi e do ni'ugol wal ilaji e nyawndugol mawtal mu'addibi maayi ne'etedon wal mu'aliji e nyawndetedon haray hani wonno do nyawndude ma wondo ne'ude on oronata wa dhahaba al hanabala imam hanbal wa yari ila anna al qatla wonde wargo alladhi ngo yamna al irsi sakko to ngon dondi wal qatlu ko ngo woni wargo bi ghairi haqqin wo harawana tottugol haqqe jokkano ha o ya mayuri mo harak bi mana ko tewa tun wara wo ko ngo wargo don sakko to dondi ko dum no ma wajaba konko waddi damanuhu fawtagol mudum bi qudin sabu jonnugol sabu yortegol awdiyatin ma dum ndi aw kafaratin ma wadugol kafara wo ko ngon wargo don woni sakko to ronugol sakko to ngoronugol kal qatlil amdi wan wargo teware wa shabhul amdi ko nandita e teware wal khatu e faljere wa ma jara e kala ko dugi majrahu dogande mudum den kal qatli wan wargol bis sababu e sababu wal qatl e wargol min sabi morde pay ko wal majnuni fetude wan naimi e danido wa ma laysa e kala konko ala bi madmunin fawtadum bi shay'in hay e hunde mimma dhukira imorde ko janta kon fayna o haray façon go wargo don la yamna go sakkota ko almirasa runugol ngol kalgatil qisasan won wargol e yottagol hara ko nangogol goddo wara mo fi yottagol aw hiddin ma hiddina wadede makko o mayore mum aw dafa'an ma dunyugol ani nafsi defandugol wonki munki o ya fokkitanima defanda wonki makin ha e der dum waro ramo aw kana ma lato alqatil war don adilan hara ko nundudo wal maqtul wara don baqiyan ko bewdo aw kana ma lato alqatl wargo ngon naati jan ko resultat maggo an fi'ilin ko ga e golle ma'dunin yamirade bihi mudun shar'an ka shar'i katta adi bi wono ni ugol wal ilaji e jewtagol bi mana nyawndugol o haray dum do sakkata ko ndondindi wa kada ko ni kada madhabul hanafiyya woni lawol imam abu hanifa on illa annam sonatun kambe e itabaru be taskike alqatla wargo ngol bitta sababu sababin bingol la yamna ul miras wonde dum don hadata ndondindi kama law hafara wan woni mi sineddo asini bi iran ko loru aw wada hajaran ma awallini hayre fi tariqin kalawol fan qatala ari maayi bidalika sabu kangay ka goddo ari unike ndon ko loru ma fegi kenden hayre maayi mawrisu modu aronde haray don hollali ko kanko wadi wakada ko non alqatl wargo bi gari gasrin ko alda e fandunde la yamna ul miras wodi façon wargoji do fo wo sakkota ko ndondindin kalqatili wano wargo mina sobi immorde pay ko mbobo hun ko warata goddo wal majununi ma fetudo ko iroto to wara goddo wara do fo sakkota ko monde oronata bayna ko fandana na ko ebana windal maliki yanoko ka imam maliki annal qatla wa wargo ngol lahu nawdani ngo halatani al haliji di al halatul ula al hali arano an yakuna ko de lata to qatlu mawrisahu wargol mo oronata on amdan harako teware udwani jaggutugol fa fi hadhihi al hala wa odo al hali la yarisu haray oronata min mali mawrisihi modde jawdi mo hani ronde on wala min diyatihi wona on mo hani cunnutugol diya mudum kadi haray oronata al halatu thaniya al hal imo an yakuna ko de lato qatlu mawrisihi wargol mo oronata on khata'an harako faljere fa fi hadhihi al halati on yado al hali yarisu orona min mali modde jawdi makko ni wala yarisu oronata min diyati morde diya makko on si diya on ittama haray oronata wajhu tawrisihi bangeno ronugol makko ngol nyal mali morde jawdi ni indam jongo mabbe fi hadhihi al halati odo al hali annahu kuni lam yata'ajjaluhu dum hawjinirtaki bil qatl sabu wargo gontum wa wajhu kawni sabu bangal lata gol mo lam yarisu oronata min diyati morde diya lianna sabu diya wajibatun alayhi ko waddi dum e hore makko ittugol wala ma'ana li kawni wana ma'ana lata gol makko yarisu oronay min shay'in immorde goddum don yajibu alayhi ko waddi mo ittugol wana ronugol landete fi don oronata bisti'iradi sabu webitagol non joni hadal aqwal di do kongudi tajidu ino hebo al qawlul wasat kongol hakkunde wal minha immorde mudum wa huwa koni dum annal qatla no wardo alladhi on
wargo yujibu waɗɗingo kala wargo waɗɗingo damanu fawtagol wonki kin alal qatil e dow warɗon haray ngo wargo ɗo yamnaul miras ngo sakkoton ɗon ndin haray oronata wal qatil wargo alladhi ngol la yujibu daman ngo waɗɗinta fawtagol wonki wara ɗon alal qatil e dow warɗon haray ngo wargo ɗon la yamna ngo sakkota ko al miras an ɗon ndin kama qala bihi al hanabala wano imam hanbaliya ahmad bin hanbaliya woni ko makiri wal hanafiya e abu hanifa li anna ma awjaba daman wonde kala ko waɗɗini fawtagol yakunu haray laatiki alqatil warɗon fi ɗum ghayr ma'dhurin wona o marɗo ganto mutahammalan haray ko o ronditoto li mas'uliyya responsable yoɓugol wonkikin faytarattabu haray ɗum ɗon waɗɗon jokkodiray ala dalika e ɗum hirman hu ɗawgol mo minal miras immorde ndondindi wa ma la yujibu kala ko waɗɗinta addamanu fawtagol wonkikin yakunu laato alqatila warɗo ma'dhuran ko marɗo ganto fiye mum wa ghayra mutahammilal wona faway ɗum mo li mas'uliyatihi wongol responsable wonkikin fala yamnaw haray ɗum ɗon sakkatako minal mirasi morde ndondini walaw amilna hay non si tawi woni e golliri bi qawli shafi'i kongol shafi'i ngol fajalna en waɗi kullu qatilin stay en golliri non bi mana kongo imam shafi'i ngon en wadi kala wargo yamna ul mirasi sakkoto dondi noni wono wargo ngo way la kana haray dhalika haray dum don latoto sababu li adami igamatil hududi wasegol ninnugol heddiji din al wajibati waddi masalan stay woni en andi hay goddo rajimi goddo ha o maayi haray oronatamo haray rajumugol accay parce que aray mi ande mi tawa maraju mugol mo mi ronatamo ko mi duwano do mo ronde mi saloto oda kadi salo haray ko hon sen andi pigol goddo sawru temedere fiimo zini bay o jomba ma pigol goddo sawru capande jeetati fiimo yari bere ma himo toñi goddo haray si o mayori e nder mum haray enen duwabe ronde ben e ronata haray dum do fo anilay ninnugol hudduji din tay ngolliri kongol imam shafi'i ngol wali adami e sabu wasegol istifai hunnugol al huquqi haqqeji din kal qisasi wano yottudigol tay en andi si oda bantike oda en inni mo yo o yotto stay woni yottido on yottado e mo mayori e nder mum hara yottido ronata enen yamirbe ben yo o yotto enen fo kadi e ronata tay ko en duwabe ronde wana hawe ko nanda tay mum hara yottodirgol kadi accay donc fa ala hada ko e dow dum do yakunu ko laati umum qawli rasul hubuti konko hubiti kon e kongol ne laado ngol laysa lil qatil arana wardo mirasun dondi kono ko tewi do wari on maksusun ko hertina dum bima ida kana sawni latiki alqatul warmo ngom bi ghayri haqqin ko alda e gonga ko alda e haqqe ko alda e durwa madum non fawtete do e mudum wallahu ala wa ala musibe julbe haray kitabu fini ndondindi ko do woni ko hatti on yi jangugol mengol dum do fira no satti no waywa jawnugol nagge daggal kono le musibbe julbe mi do faala yon dara nan anni e on wata dara nan capacité on wallahi e ko yidugol yo musibbe an julbe ben naftor mbawdi humbere kum mi wawi kun e gandum embere kum mi jogi kun e yo Allah yi anam mi darani no modo fino dina mako kam bantora embere ko mi wawi kon facilitangol musibbe an julbe nanay be haala ankan yo be jangu ka danke mabbe ko alda yangagol yaka julirde yo be jangu ka der kam mabbe bay ko be militaire yo be jangu ka der biro mabbe bay ko be fonctionnaire yo be jangu ko ka der isi mabbe bay ko be yettabe golle yo be jangu ka hore direction mabbe ma ka pilote yagal mabbe bay ko be chauffeur ma ko be pilote yo be jangu ka der ngesa mabbe yo be jangu ka der dingira mabbe bay ko be soppa be rema reena ayna fi yo goto kala waaw faamude diina mum kam wondude e golle ko jokki kon hara golle makko den sakka kam ko dum woni hadafu an on ko dum woni anniye on haray si tawi woni kadi e kitabu irsi on no woniri non faaminaake moƴƴa ta on hawko tafsir on jogoron tafsiru deftere nden no gasa kitabu salati on hino nanini hino faamini no gasa kitabu sawmi on hino nanini hino faamini masalan tum min addude say woni o kitabu do on dari on tawi on hebali faamu weldon e odo wota on hawko tafsir on sabu dum diwe dum don yahon ka hebudon don nafoore den dunjitoron dum don katay don on hebal nafoore den yahon dabbon ba bursa e hebi ke dabbi ton karama kobe battibe on ben don waaw on faaminde buri faam ko hebi do kon numéro téléphone ji din e email on mi wallinay daiman wa abadan email